Welcome bafethu, welcome. Siyanibingelela ohlelweni leni olusha. Abahlelweni leni bolusha abazengeli babelaphi beqiniso TV. Abazengeli babelaphi beqiniso TV. Umina ke Sipokotho TV mhla ngibona amehlo ngabe usuku lakho lokugcina. Bafethu, ake ngichaze nje into esabufushane lana ngaleli gama elithi abazengeli babelaphi beqiniso TV. Sithe asiliqambe ngoba thina mas-interview umuntu asigcini kuphela esigodlweni kepha sayisihambe naye ngisho ehlathini masibona ukuthi uyogeza lo muntu lo ethi ngoba phela izinyanga sesivele zithi ziyageza kanti cha ziqamba amanga zigeza umuntu lapha emva kwendlu izinto zishutha izikeshi so sifuna ukubona ukuthi cha ngempela lenyanga le iyayenza yini lento ethi iyayenza kepha ke nathi sisuke sesimzingela njengoba sisiyizingelileke le ndoda edume ngokuningi ngokuphakamisa sayifikela la esigodlweni futhi kokuke ngizokuchaza bafowethu le channel ngizocela nje ukuthi sicacise bafowethu lana sizokhuluma ngezinto zomnotho ngezinto zeziphakamiso ngezinto zokusiza abantu abathi sebefuna ukuceba kepha ke abazingeli babelaphi beqiniso TV sijule kakhulu ngeziphakamiso ngiyacela ke bandla uma ukuthi mhlawumbe uyakholwa ukuthi kanjani ngicacisele ukuthi sidila lana ngezithwalo ngeziphakamiso ngezinto ezisiza abantu lana ke ngisesigodlweni engonyemeni njengamanje ke ngiyiphetheke le ndoda ngizocela mkhulu ubingelele abalandeli bakho mkhulu wami. Siyabingelela kubabukeli bazingeli babelaphi beqiniso TV. Nathi mkhulu sithe sifuna ukukuzingela siyawazi ke thina umsebenzi wakho kodwa ke mkhulu kunabantu abaqalayo ukuyibona le channel abazingeli babelaphi beqiniso TV sizocela ukuthi usichazele ukuthi umzizi usukapi njengoba sisikuzengelile siwazwile amagalelo akho usukapi umzizi woqala nini lo msebenzi ubani mkhulu wami siyacela usitshele Dr Mzizi. Yebo khehla lami. Umzizi khehla lami. Ekufikeni kwami le kulapheni khehla senginesikhathi ngafika le kulapheni. Sengineminyaka impela. Kodwa uqala kwami ukulapha khehla. Ngisiza mina ikhehla lumalume wami. Yes mkhulu. Lasemandeni endaweni yakadendethu. Yebo. Uyena khehla lami wangifundisa umuthi. Ngihuzuke naye nje isikhathi eside benekhemisi elikhulu lapha kwaGcaleka. Nenda kuthi kwaGcaleka le emandeni. Yes mkhulu. Benekhemisi lapho umalume. Sisebenza naye esigodlweni sibuye sisebenze naye ekhemisi kwindoda ebilapha kakhulu igoqile. Usuka nje komandeni kuyoshaya kamhlaba yalingana indoda ebegaya ubusuku nemini kufika amakhosi kufika yonke inhlobo yomuntu emhlabeni odumile. Silapha naye. Yes. Nami khehla lami yagcina ingena lento yekhubala kumina ungena umuthi sihamba naye emahlathini simba naye sizabalaza namasaka nalo ikhehla yagcina iya ngokungena lento nakumina khehla kwaya inyama yandala ke umalume abantu abaningi sebejwayele mina nenamba eziningi bexhumana nami inyama yandala kwafika isikhathi sokuthi ahambe emhlabeni kodwa umuthi umuntu wakufundisa noma wakunika lento ikhehla elidala umalume ugaza umuntu owangipheka khehla lami. Yebo mkhulu. Abantu ke khehla lami saqhubeka bafona. Ngihamba ngaye ematragini ngosebenza ematragini. Insizwe eziningi ziyangazi ke-entry ematragini. Ngisebenze kakhulu khehla lami ematragini. Nasematragini ngafike nakhona ngiziphatha izinto ngibanikeze ezahlukahlukene. Yes. Njengayo izinto zama-ulcer. Yabona lento yama-ulcer la ekhaya khehla lami indala kakhulu. Angibhekani mina nama-ulcer. Ilento ekuthiwa umhlume lenyama lezi ziphuma kokuzozo ngemuva. Sizwele mkhulu. Induku engavuki oshukela izonaka izinto khehla lami. Kwaya ematragini khehla lami kwade ukuthi lento seyifuneka nangabo ukubudlozi manje seyivelele sikhwama savuka kumina. Yes. Kanti ezinkinga ezihlukahlukene khehla lami. Ngivele ngithi ngidriver nje ngihamba kusuka isilima nje sizolihloma kumina. Silimaza itruck ngihamba amacala ngidle imithi ngathi liyaphela bagcina belungibesho ukuthi hayi ndoda ukuhamba olungisa izinto zakho. Sukeyona lento le. Ngiyabona ngithi ngiyahamba nami kwabanye abadala kunami basho bathi hayi wena khaleleka lesikhwama ndoda. Lo mnikazi walesikhwama uyasifuna sivuke kuwena ukuze kuthiwa izikhwama zithathwa abashana. Kwavuka lokho ukuthi izikhwama kuthiwa sithatha wena mshana. Yes mkhulu wami. Ngabuya ke khehla lami ngagaya. Wagaya mkhulu. Ngabuya khehla ngavula isigodlo ngagaya ngayeka amatraki.
kwasekuphoqa phela ukuthi kwase wayeke kuphoqa kanjalo. khehla ngabuya ngafika lemnyangeni uyabazi kumzima bale mnyangeni ngaqala phasi ngagaya khehla kade ngike ematragini lapha ngihola imali izinto zenzeka ngabuya ngazohuzuka lemnyangeni ngagijima izigange manje ngihamba ngigaya umuthi kwasetshenzwa ke khehla la Yes mkhulu wami. kwaya ngokunyuka agcina nami ngixhumana nezinye inkunzi ezingale komngcele ngayiqa nami omngcele ngawolanda izinto ezijulile enzima. Yes, Ngoba le mkhulu mnyangeni wami. khehla ngeke uzuthi uyagaya kuphela ngokuthi uzomba usebenzisa ulwazi lakho. Kunenduku ezinye khehla lami ezijulile namafutha ezinye izilwane okungekho la eSouth Africa. Kahle kahle mkhulu uthi kumina kumele nilandele izinto eziphilayo kuze Kunjalo ube khehla lami. inyanga esikhathini samanje. Eziphilayo khehla ubuzodlala abanye abafana. Uzodlala ezinye inyanga zidlale ngawe zikushaye ngomuthi zikuvale. Uyoqhumuza upetuka amehlo umemeza uthi uvula umsebenzi uhlabe uthi ujothetha isidlo kanti kumele ube namakhubala anzima ukuthi ungashawa ngomuthi ungavalwa inyanga. Iminyanga ethi shaya wena kugaxele yona. Ethi vala umsebenzi kuwena ithatha imithi la iyoyiphendula iyakuvala kuvaleke kuyona umsebenzi. Into enjalo khehla lami leminyangeni nezinto zokuphakama ngokunjalo. Feke kube namaphakama ala eSouth Africa kube namaphakama futhi asemazweni angaphandle. Kunamafutha ke atholakala khona ke emazwe angaphandle namathambo izinto ezijulile ezihlukahlukene makwakhiwa into yokuphakamisa umuntu umqala phansi ke umuntu othi ufuna ukuphumelela. Ngisacela ukumisa kancane mkhulu solo ukuphula ulimo. Ngisafuna ukuphinde ukucacisa ukuthi njengamanje mkhulu as abazingeli babelaphi beqiniso TV lana akusona isketch lana sizokhuluma ngeqiniso ngezinto zokuphakama mkhulu wami. Njengoba sesikuzingelile ngifuna sithi ukukhuluma ngayo into yokuphakama ngoba le channel vele igxile kakhulu ngento yokuphakama asizile lana kuzokhuluma ngedlozi sizokhuluma mkhulu ngezinto zokuphakama njengoba waziwa udume kakhulu ngokunika abantu izinto zokuphakama mkhulu ngicela uqhubeka mkhulu wami. Yebo khehla la lekuphakameni khehla ngiyaxolisa ukuyaphendula lo mbuzo wakho ombuze wona. Khona umuntu okathi ufuna ukuphakama ngokuthi abe nemali khona umuntu okathi athi ufuna ukuphakama ngokuthi mhlawumbe umdlali webhola udlalela lamathimi amancane ufuna ukugqama abona amathimi amakhulu. Lento okuphakama khehla lami izigaba ezihlukahlukene. Khona umuntu okafike la athi hey khehla lami mina ngisangoma ngithwasile ngathwasa ngobudlozi ngaphothula ngenza konke. Hayi abantu abanginakile ngikho kulento zeni amamida ngifuna into ezongigqamisa emphakathini kuze abantu. Nami ngifana Lapho ke kusuke kufuneka lubisazi leminyangeni khehla mono lwazi ubizwa ngesazi. Kuthiwa isazi kusuke kufuna umqondo wakho ugijima ubisazi. Uthola amaphakama athize lapho namakhubala athize uthole namafutha ezibhanoyi angithi yazi izibhanoyi maliqhamuka lizohlala la kuphuma wonke umuntu eminyanga azolibuka. Lo makhubala umwahlanganisa khehla kufakwa namafutha ezibhanoyi asisebenzile futhi ube nabantu oxhumene nabo abasebenza e-airport makuserviswa izibhanoyi bakutholela amafutha enjini ezibhanoyi afakwe namakhubala izigange khona ikhubala abathi ikhanyisa kulento ikhanyise phakathi kwabantu ifakwe nemihungulo lento ukuthi igqamise. Noma udlala ibhola nje ubuzathi nabo nokhoshade benganayili bathi hayi le ndoda ewubani indoda kanti badlala lento lifakwe ikhanyisa nemihungulo ukuthi bahunguleke. Yebo khehla lami yafakwa nje amakhubala uqila ahlukahlukene nemthwebulo ukuthi bathwebule ukuthi hayi basondele kweni bathi hayi bakubeke emadlelweni alihlaza. Yafakwa nosikhundla lento ukuthi uthole nje isikhundla esiright. Singabala khehla lami le nduku lingaze lishona into enjalo khehla lami. Lento lesikhande ngendlela ukuthi kusho umculi mawufika endaweni uqhamuka utatazele wonke umuntu. Lento ikhanyisa ugqame ngathi uyicelebrate kuze wonke umuntu khehla lami into enjalo le kube nomsindo. La ufika khona ufaka namakhubala ukuthi abantu bachwaze bakujabulele. Khona ikhubala bathi uncinci. Khona induku ekuthiwa uncinci khehla. Ukuthi la ufika khona uncinci kusuke kuchaza ukujabula. Ngolimi lesizulu ukuthi ujatshulelwe la ufika khona. Ungafiki ukuthi uyakhuluma uyabingelela abalandeli mhlawumbe umculi kuthuleke futhi ufika khehla ubingelela lento basangana abantu ifaka umhungulo lento yafakwa ijabula ukuthi abantu bajabule. Uncinci lesikhuluma ngaye yafaka umhungulo ukuthi abantu bahungule yafakwa khona umuntu abathi umalilisa ukuthi la ufika khona kulilizele. Into enjalo khehla abanye leyo nduku le isetshenziswa kakhulu abafundisi abanye le kuthiwa omaliliza nosililo labafundisi abahlolayo kakhulu ukuthi athi mehlolela umuntu esontweni akhala umuntu
enzela ukuthi akhale noma ekhuluma noma aginqe phansi. into enjalo khehlale ukuthi abe nosizi, fakwe nomunye ukuthi abe nosizi vele ehle inyembezi akhale ngale nkathi ekhuluma naye ethweni unenkinga ethi hayi ubona useyakhala. Into esuke yenzile leyo nto uyakwazi ukuyifaka kuwena egazini ukuthi uma ukhuluma nabelungu, umlungu uthi umuntu okhuluma nabelungu njalo, ukhuluma nomlungu vele ehle inyembezi akhale. Uyigangisile leyo nto wayifaka emzimbeni kwena, wayifaka ngisho encwebeni. Wageza nangayo into enjalo khehlale eminyangeni eminingi ubuqilo benza abanye ufika azofuna into yokuphakama ngento ukuthi abe nemali uphakame ibhizinisi lakhe. Lapho ekhehla lami into esisebenzisa lapha into enjengembuzi nesikapu siyasebenza. Khona imizi engasebenzi isikapu ngiyonithola into zakhona zavalwa ngaso isikapu, abanye bathi igusha ngapha emampondweni. Ngeke uzuphakanyiswe ngesikapu noma ngegusha izinto zakini mazavalwa umuntu owazivala ngesikapu. Mhlambe ukuthi uyohlola kuthiwa hayi into zakini nina navalwa ngesikapu. Wena mawuphakanyiswa fake setshenziswa imbuzi lapho. Imbuzi le nje abevale ngesikapu mathiwa siyaphakamisa fake sisebenzisa imbuzi. Sifake lempepho lesishisele lembuzi simemeze lo muntu wakini okuyena enimemeza ukuyena ophambili lapha edlozini. Mawuthi nibhekwe idlozi lasekhaba wakho sizomemeza lo muntu wasekhaba wakho bese siyamtshela kule mpepho sesifayina nalamakhuba nale mpepho ukuthi wena wazi ukuthi uhleli kanjani la ukhona. Landa bonke labo hleli nabo abawukhanya nize la kuzibani bani. Kodwa sekukhuluma wena ulandela mina ngemuva nize la kumina usibani bani ninginike inhlanhla ninginike imali zonke inhlanhla nizinike mina. Imini obanika laba abanye. Ngiyazibophezela la senzela ukuthi lento mawuvuka ubuqili wena mhlawumbe sodlala lo mfazi wakho ohlala nawo sethi hayi kondla abafowenu kuzekubini nikujikele lento ikulande kubulala. Lento siyenza ngobuqili ukuthi uma abafowenu bangahlupheki ukhona la bagqoka ophaqa abafaswe ngencingo wena inhlanhla zonke ziza kuwena. Wena manje uthi uyikhanda manje sesikubeka ukuthi uyikhanda ukuthi izingane zakwenu ngeke zilamba ukhona uyokwakha la umuzi uzibuyise zonke zihlale. Wena siyagaxelisa ke kanjalo ngokuthi sikufungise lokufunga wena awunaki wena ngane nkathi sithi hayi ndoda uzosilandela ngemumva wakhe. Khuluma uthi yona sovuka ubuqili zikushaya izinto uwe. Ufike la sowukhala uthi hayi mkhulu kuyabheda. Hayi lento iyangibulala manje. Kuphela konke ginqeka imoto kwenzeka yonke into. Sesiyakutshela ukuthi hayi wena ulahle izingane zakwenu. Yakhumbula ufunga lapho wathi. Kwesinye isikhathi ingakuniki futhi warning ngokuthi lento ivele inqamlise kubulale lento. Into enjalo khehla leminyangeni. Iziphakamo ezahlukahlukene ezisetshenzwa ngazo khona okunye izipoki ke ezahlukahlukene njengendoda seyatracity le kuyiyona esiyiphakamisa abantu kakhulu abayaziyo eziningi khehla singabala lizishone masingazibala lezi zinto ke. Ake ngibuze mkhulu njengoba nje singabazingeli babelaphi beqiniso thina mkhulu iqiniso lakho siyalazi sisikulandelile abantu bakhomenta bakhuluma awuyena umuntu mkhulu okhonzile ukukhuluma ngegubho kodwa ulikhonzile uphondo tiphondo abantu bayalazi uphondo ngabe mkhulu umuntu mezolanda le ndoda yase ultrasita seke nje sikhulume ngayo ngoba phela le channel lena igxile kakhulu ngokusiza abantu abanezinto zokuphila okwangempela kanye nabalaphi beqiniso ngalesimo esisanda kwenzakala nje esiyibonayo ku TV abantu bedlala igeshi. Mkhulu sisacela ukusichazela nje kancane mkhulu ukuthi njengoba uzibalekela kangaka izigubhu yini wathanda uphondo kwangaka la ekhaya. Amadoda amaningi la ekhaya ngangihlezi ngwabona ayiphuma nophondo. Kwenziwa yini Dr Mzizi? Yebo khehla lami. Igubhu khehla lami abantu abaleki njoba sike sibalekele sisebenzisa uphondo. Baningi abantu befika nezigubhu beyiphethe la. Ethe mkhulu ngicela ungivuselele isigubhu ngasilandela endaweni lesile. Ezinye uthi uyasibuka uyayilalela indaba so ngoba khona abantu esisebenzisana nabo abashaya imhlahla. Tholakala ukuthi hayi khehla lami into engekho leyo ikona ke lokho esakwazi ukuthi sisebenzise uphondo. Hayi ngoba siyiqheka lento igubhu yabasebenzela lento eyigubhu nabanye ababelaphi bakhona abelaphi abanabadla beqinisa abazisebenzisayo ezibasebenzela abazaziyo. Uphondo thina esaqala nje ukwakha ngalo imimoya. Ngoba thina uphondo lolu singakwakhela lona.
lona lelo mkhulu. Uthola ukuthi kunomuntu oyisigwili owumazi owemngani wakho so ufuna ukumvusa manje usebenze ngayo sikunike lo phondo sesikwakhe sithi hamba oligqiba lapha insuku ezingaka ethuneni lakho sibanibani uhamba umlanda kunosike esizokwenzisa lona lapha ethuneni lakhe kunendwangu ozoyiphatha neqhude libovu ubuye nawe uthi banibani-ke asahambe uyosho ukuthi udlani ngifuna ukusebenza ngayo manje sisebenze endoda yamadoda unginike lo mcebo kade unawo emhlabeni so sekuganga-ke khehla okuhlambulukile lokho uphondo libona liqinile lona mase ligqibe lapha ethuneni ngeke livuke selushintsha umbala loku usebe loluluwikhe magnetile ngagcina selithambile emzimbeni noba selingenwe okunye singakufuni thina ukuthi ingene sifuna thina lekhubaleli la lithwebule lo moya lihambe na usebe lo lesigubhu thina okunye sikusebenzisa kulona sifaka kulona umuthi umuthi ogayiwe oqothiwe siyasebenzisa igubhu kodwa sifaka kuzona imithi ukuthi sakhela ngazo abantu into zendlandla uphondo solisebenzisayo khehla lami esikholelwa kulona kuye ngekuthi ukholelwa kuku. Ngisacela mkhulu sike sigxile ngesithwalo noma ngesiphakamiso sakho ngiyakwazi ke Dr. Mzizi unephakamisile. Yebo okay. Ngisacela sike sigxile kwisiphakamiso sakhe sisodwa ngabe seSolomani ngabe senyama yosiwe empuleni ngabe mkhulu isiphakamiso sendoda yase-Atrasisi sisacela sike sijule ngesiphakamiso nje esisodwa mkhulu esingabanika sona mkhulu makuthiwa bayasifuna njengoba sizokhuluma ngeziphakamiso la ekhaya. Yebo khehla la isiphakamiso khehla lami esidume ngaso la ekhaya mfowethu esizokhuluma ngaso sokhuluma ngesinye ngelinye la indoda yase-Atrasisi singakhuluma ngayo ngokuthi abantu abaningi bafika bazothatha yona indoda yase-Atrasisi khehla lami iphakamisa lento yenzayo lento engiyenzayo mawuthi wena umuntu okholelwa ekutheni ufuna ukuphakama amabhizinisi akho noma umuntu ogembulayo lento zo Hollywood no Betway noma umuntu ophanda ngendlela ukuthi ushela intombi lezi ezinemali lento iniko wena i-direction ngalo khamba lolushaya lapha emfundeni ukuthi ngifuna ungenzele ukuthi nokuthi ngale nkathi ulishaya ukhamba uyakhuluma ukuthi hayi ngiyakhuleka kunina bafana bomoya ngisho njengamanje ngiyakhuleka nakunina amakhosi alomfula imini usibanibani ngithi ngizocela le ndoda enkulu engizoyithatha namhlanje kunina abafana bomoya niyiphakamise mayivuka kumina ivuke inginika amandla ukuthi nokuthi lokho engikwenzayo ikuphakamise kwenzeke. Yes. Ngabe mkhulu le ndoda mase ngizoyilanda ngifika unginika uphondo. Khehla lami lo nto singinika uphondo mawuthi umuntu othi ngibuye ngidideke ngidle inyama zengulube le nto ayizwani inyama engulube ngicathi bayazi abakubayithatha phambilini ngabathi sibathethe inyama engulube uyisebenzisi abasebenzisa abathatha yona indoda yase-Atrasisi inhlobo awuthini indoda yase-Atrasisi khehla lami mangithi isipoki lesa sikhuluma iqiniso isipoki sale ndoda ehle lodwa yabona nje ubuhleli nje namathambayo lapho khona kushihlo lawo amafutha ahlala ebhakedeni kwenye sivusa ngembuzi khehla lami kwena sifaka lamathambo nalamafutha siyinqumela imbuzi lento sifake lamakhubalo lento sikudlise yona ngenyama ezithize eziyimfihlo ezingembuzini negazi lawo lento ivuka kuwena ibe umoya ophila kuwena oyisipoki ekuyisona esizokunika amandla lesipoki lesikhehla lami siyatshela ukuthi sizohamba nambe kube njani ohambweni leni abanye abakubafike la ekhaya vele athi umuntu hayi mkhulu ngiyisaba lento ukuthi iyakuvusa ikihambisa asihambisi le ndoda mayingakakuniki imoto iqala ikunika imoto qala ikunikeze imoto kuyikhani ihambisa iqala isebenze khehla ubone umuntu ebegcikeni ifike futhi ikhulume nawe ithi angithi sengikunikile ukuthi uthi yikubi manje okunye okufunayo isuke inomngoziye kodwa mayele kubuza lo mbuzo ukuthi ufuna ngikwenze ikhona into esuke ifuna ukuyicela kwena enzima
Mayelithi hey uthe ufuna uMercedes angithi sengiyokunikela uMercedes yini enyoyifunayo ikwenzela into ibuye futhi izoma phambi kwakhe ithi yini enyoyifunayo isuka inomngozi lapho futhi uphuthumela kuthina kube khona amaswishi esiwagobayo khona esuka ifuna ukwenza okubhedayo izovela ithi hayi mina ke manje uthi nayi sewunginikile konke ithi hayi ngoba sewujabulile sengikunike konke ngicela mina ungenzele ukuthi yabo ikona ke ehlupha ngako khehla lapha mama uthi mkhulu ivele ithi ngicela ungenzele ukuthi injengane mkhulu khehla lami inzima le ndlela bengingafuni ukuthi isikhuluma ingeni ukuthi ifike ithi hayi ngoba sengikwenzela ukuthi ke manje ndoda ke esengicela kuwena mina amantombazana ngwafuni ngifuna uthandane nabanye abafana yabona ukuthi inzima le ndlela izokubulala futhi makwayiphikise ikona ke ezokusho kuwena ithi amantombazane ke ndoda ngwafuni mina manje engizocela kuwena ngicela uthandane nabanye abafana ikona konzima ingako ngithi mina futhi uphuthumela kuthina sizoyigoba kunamaswishi esizowagobisa lapho kuyo kuyenzeka futhi yini icele okunye mhlambe ithi indoda mhlambe esengifuna ungahli ingulube kuphela noma icele okunye mhlambe okuthanda ukubanzinyana ngazi ngathini kuyenzeka khehla lami ziningi izinto badlala ibhola kanjalo abantu kuyenzeka khehla lami ithi ngicela ukuthi ungabe usayihambe imicimbi yakini makuhlatshiwe ungabe usaya emngcwabeni yabona soyikhatha nomndeni lapho ngoba phela wena uyacela izokwenza into edosa ngo left la into edosa ngo left into ekukhatha nomndeni ithi ungabe usaya emndenini mawuhlangene ungabe usaya futhi emngcwabeni imingcwabo ungabe usayihamba yabona lapho umndeni abusakufuni la ikwenzisa into enzima ukuthi uyayilalela lento ubona uthi hayi seyikhulumile ayikhulumi kabili indoda engakhulumi kabili njoba seyikwenzele njoba iqala ikubuza umbuzo ifuna uyigaxelise wena ukuthi kuphi okunye ufuna ngikwenzele kona uthi wena hayi ngifuna unginike igolf 7 manje izakwenza wonke amaqhinga ukuthi uyithole ibuye ithi hayi ndoda yamadoda ikuphi manje okunye okufunayo ngifuna indlu khona usuku ozobhayiza ulandule ngalo uthi hayi sowunikile konke manje uthi ukuthi hayi nami benginesicelo ke ndoda ziqaleke ziqala inkinga khehla lami kodwa khehla lami sokhuluma ngako ngelinye ilanga khehla lami sicela ukuthi ababukele emakhaya ngoba naba nabantu befika siye kubona bazaze bekhale labantu abaleminyanga okay before sibaleke mkhulu njengoba sekuzengelile safika la esigodlweni ngoba phela sayithanda ukuqaphelisa ukuthi inyanga ngempela enaso isigodlo siyazi kudumile ngaphambilini unabo o TikTok no YouTube le ndoda mkhulu umuntu angakufonela mkhulu ayithole kunjalo khehla lami sokhuluma efonini khehla lami soxoxa efonini inombolo bazayibona abantu yes asingasasho okuningi abazingeli babelaphi beqiniso nanika bafowethu izinyanga mawukuthi mhlawumbe nino zinkulumo makuthi nifuna ukuthi nani sifike sinivakashele esigodlweni nizoyithinta inombolo zethu ziyagijima laphansi kanye nezinombolo zika dokotela enifuna le ndoda emnyama siyabonga ke Dr Mzizi siyacela ke Mzizi ukuthi mhlambe angazi noma unalo yini ipage uYouTube yini abalandeli bakulandele kulona yebo khehla hayi bazabona nje khona enkundleni zokuxhumana la kuningi sihlukahlukene khehla Dr Mzizi TV siyabonga kakhulu bafethu sona ke Siboko se TV leso mhlawumbe ngibona amehlo ngosuku lakho lokugcina ngiyacela ke ni subscribe ni share ni like niphinde nisho bafethu ukuthi nifuna abalaphi bakhulume ngani lana sizokhuluma ngezinto zokuphakama ngezithwalo ngeziphakamiso siyabonga bafethu thokoza ke